njebe besitshela ukuthi u-g ka x usinika u-8x plus 2, kumele wena uthole u-g ka 0, u-g ka 5 no-g ka 2x plus 3. Asiqale ke ngo-g ka 0. Kuthiwe u-g ka x usinika u-8x plus 2. So uma ufaka u-x ku-g as i-function, wena uzoba nomphumela, uzothola i-output u-g ka x lo owu-8x plus 2. Basitshela lokho ke laphezulu ukuthi uma ufaka u-x ku-g uthola u-8x plus 2, noma uma ufaka asithi mhlawumbe u-1 ku-g uthola u-8 times 1 plus 2. 8 times 1 8 plus 2 is 10. I-function yethu isitshela lokho ke leyo. G ka x equals 8x plus 2. I-function yethu leyo ekumele si-input ku-g ka 0, ku-g ka 5 no-g ka 2x plus 3. Siqale ngo-g ka 0 sithi g ka 0 equals 8 epipeni lami. Okay, asibhaleke sibo 8x lo sesiku 0, 80 plus 2 plus 2. U-8 times 0 siyazi ukuthi usinika u-0. Into times 0 usinika u-0. 8 times 0 usinika u-0. Ngakho sizosala no-2. Ngakho u-g ka 0 asibhalela u-g ka 0 usinika u-2. Function yethu yokuqala siyenzile. Asenze isibili ke u-g ka negative 5. U-g ka negative 5 ke sizothi 8 times sifaka u-negative 5 la plus 2 ebese ke sithi ke u-g ka 5 equals 8 times 5. 8 times negative 5 for negative 40 plus 2. Negative 40 plus 2, negative 40, negative 39, negative 38. 8 times 5 for 40 plus 2 plus positive 2, negative 38 loyo. G ka negative 5 equals negative 38. Asibhale nala. Ebese ke senza egcina esithathu egcina i-function yethu ethi u-g ka x u-2x plus 3. Okay, g asithi g ka hlambe mothi u-g we-orange, asithi i-orange lami lelidwebile, uzosinika u-g we-orange uzosinika u-8 times i-orange leli plus 3 plus 2 plus 2. Yabona ukuthi siya input noma siya substitute nje. Ungathi g we-orange, ungathi g ka x, g ka y, g ka z, g ka a, g ka b noma yini nje. Okay, thina sizothi ke g ka 2x plus 3 equals 8 input plus 2. I-input yethu siyazi ukuthi ubani u-2x plus 3. Ngakho kulama brackets la sikekele khona sizofaka u-2x plus 3 lo yi-input yethu. 2x epipeni nalo 2x plus 3. Ebese ke sithi ebese siyafaka ku-8 kula kekele khona sithi 8 times 2x u-16x loyo. 8 times 3 u-8 16 24 24 16 plus 24 plus nalo 2 la eceleni plus 2. Lo sinika 16x plus 24 plus 2 26. 24 plus 2 26. Ngakho sizobhala la ukuthi u-g ka 2x plus 3 usinika u-16x plus 26. Iwona ke ama-functions ethu lawa. Athemba uyabona ukuthi ama-functions alula ngempela. Uyasubstitute nje wena
into oyinikile uyi-inputhe kwi-function yakho. So uma kuthiwa ujika x, wena uzofaka ke lento ekuthiwa u-x.